Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve sahabihil muntakabin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavlih. Aziz bravo, sabah peygamberi sohbet kemmi peygambero rehberan insana o Hazreti İbrahim ve kulli peroyi peygamberane Hak Teala insan bi ve ze insano verte insano de hayat derbas kerdini be ferman ve kılavuzuni Hak Teala seba saadet ve terakki insano xebetini ve kar kerdini. Peygambero از روزهای اول ورته انسانو دبی و حیات رنتر را به انسانو مسکنتنی سبا ناس کردن حق تعالی جهان آخرت کارای رند و شایسته را bir insanın muskunetini sabadino sohbet kerdini. Bir dini ve zulüm bir dini ve zulüm harp kerdini ve taraftarani mazlumu bi. Xebeti ki beyni orta insanı de adalet bibiro دوستی و رندک ببرو پیغمبرو هزاران سر خبیتی که رای عبادت را رای ناس کردن حق تعالی را رای رندتر حیات دربست کردن را به انسانو بمسکنه و نکاما از نتیجه زحمتهای پیغمبرو و o kesayı ki ray dino da şiir, ray dino da takip perdi istifade kemmi. Bin sebep ma kulli peygamberi ve ray dino da şiir kulli dino ra teşekkür kemmi. Ve be dino selam vammi, selam rusnemmi, vammi ki selam ma be kulli peygamber Hak Teala bibro. Selam ma be peygamberi pili Hak Teala Hazreti İbrahim ra bibro. Ve selam ma be kulli kesani ki ray Hazreti İbrahim dişi ray İbrahim aleyhisselam takip erdi. Selam ma be kulli dino ra bibro. Peygamberani pil borçtani Hak Teala sabah rehberi insano zaf peygamber rusno en piledino bonç neferi Cükek Hazreti Nuh aleyhisselamu Cükek Hazreti İbrahim aleyhisselamu Cükek Hazreti Musa aleyhisselamu Cükek Hazreti İsa aleyhisselamu ve ahirinci Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi. Kesani ki ray Hazreti Musa ra takip kani dinora Yahudi vani Musa ve hem vani ve kesani ki ray Hazreti İsa ra Şii ray dira takip kerdi Hristiyan vani Mesihi vani ve ray kesani ki ray Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ray dedi Şii ve ray dira takip
takip کرده اینا را که مسلمان وانی کلی پیغمبرو از طرف حق آمو و ما کلی دینو را هست کمی و احترام کمی کلی پیغمبر ما اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله en pili dinoyu en pili peygamber Hazreti Muhammed'u ve en üstün peygamber Hazreti Muhammed'u sallallahu aleyhi ve aleyhi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ahirin peygamberi o. Ve demade peygamber niyamo ve neno. İnşallah mak raydera sommi ve rızayı hak ra بدست جمع إن شاء الله وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين